Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kaman Pak kaman Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wal maqalatu tsaminah. Utawi ikiku ana makalah kang kaping 8. An Abi Hurairah dan riwayataken saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ismuhu utawi asmani Sayyidina Abi Hurairah iku Abdurrahman bin Sukhrin, yaiku Sayyidina Abdurrahman bin Sukhrin. Nyamana tibi sahabat Abi Hurairah nika iki gak dinto Abdurrahman bin Sukhrin. Hurairah nika tasghir dari lafaz hirrah, maknana koceng kene. Karena sahabat Abdurrahman bin Sukhrin nika siang malam ngobu koceng kene sing kebi Kanjeng Nabi juluki Abi Hurairah. Andi masjid bade Mekah nyamana Masjid Kucing. Can orang Indonesia Masjid Kucing. Ki masjidnya sahabat Abdurrahman bin Sukhrin, yakni sahabat Abi Hurairah. Polan julukna bapaan koceng kene tadi nyamain Masjid Kucing. Mun koceng kita di masjid kengla reng Indonesia sanyamana tibi munabiri nyama pasar seng bade Mekahnya pasar seng ada seng engki banyak seng aslina mun candreng Mekah nyamana sukilel pasar malam bireng Mekah ke bireng Indonesia ke apa pasar seng nah dabuna sahabat Abi Hurairah annahu satemene sahabat Abi Hurairah iku qala dawu sapa sahabat Abi Hurairah qala dawu sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rupane dawu salasun munjiatun salasun utawi perkara telu munjiatun iku kang bisa nyelametaken ai mukhlisatun tegese perkara kang nyelametaken nyelameteno li sahibiha maring wong kang anduweni salasun nyelameteno minal adzabi saking adzabe Gusti Allah. Wasalatun lan perkara telu wasalatun lan utawi perkara telu iku muhlikatun perkara kang napa niku nyebabaken cilaka ai muqiatun tegese nyampeaken menjatuhkan apa si muhlikat li fa'iliha maring wong kang ngelakoni salatun muhlikat nibakno muqiat nibakno fil halaki ing dalam kehancuran. Wasalatun dan perkara telu wasalatu darajatin utawi telung piro-piro derajat ai manazilin tegese piro-piro tingkatan fil akhirat ing dalam akhirat wasalatu kafaratin lan telu piro-piro kafarat tebusan lidunu bi'amiliha maring piro-piro dosani wong kang ngelakoni salasun napa muhlikat. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari sahabat Abi Hurairah bedelok telok perkara sebisa nyelametaki deka orang sing ngelakuin perkara telok nikah telok perkara sebisa menghancurkan deka orang sing ngelakuin telok perkara nikah telok perkara sebisa metekih deka derajat orang sing ngelakuin perkara telok ben perkara telok sebisa tebusan jadi tebusan kanggo orang-orang sing ngelakonin perkara-perkara telok sejuba gelap
Nika lok telok sebisa selamat, telok sebisa mencelaka, telok sebisa mengangkat ke derajat, telok sebisa ngelebur dekat dosa. Termuka titik ilmu semanfaat. Amal munjiatu anapun utawi perkara kang nyelametaken, telok perkara sebisa nyelametaki. Fa khasyatullahi ta'ala mongko iku wedi marang Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah ale wedi fi sirri ing dalem keadaan sepi samar wal alaniyati lan terang-terangan. Sepertama sebisa nyelametaki perkara telok sepertama yang kipaneka khasyatullah. Orang nika mulandi sifat khasyah, mulandi sifat takut dekat Gusti Allah, berarti orang nika andi perkara situng sebisa nyelametaki dari adab Gusti Allah. Cara netro takut dari Ustaz ilmu Pak. Cara netro takut dekat Gusti Allah kudu ngaji. Mon orang tandi ilmu tak kira takut ke Gusti Allah, sepenting ate kaki bucok lah. Mun sambian ngaranin sepenting ate turu saya ngaji belum tentu, sandi ilmu belum tentu. Sepenting ate nare takut ke pangeran, mak bisa takut cering tandi ilmu. Cering ilmu ni ke si bisa mak takut dekat Gusti Allah. Gusti Allah ada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha angin pastine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking kawulaning Gusti Allah al ulama yaiku wong kang anduweni ilmu. Pira-pira wong kang anduweni ilmu ki ora iso ilmu, apa harus sasurbanan ulama enten Pak. Nek surban karo sunnah pajar nomor 2 dia kekokna kowe sampeyan nek boleh. Orang takok ke Gusti Allah bener teh jamin kelaban kelampina pote. Tak pola na suplu ke pote. Tak pola na gondrong obun terus orang neka orang tak gena, tak pola na kelampina cara kacer kelampina beda orang jeria bengal ke pangeran. Ada si bisa nentoaki mun secara zahir. Seoneng ki kulit bisa bian bonan. Takut anda ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kita tergentong seberapa kaula bermanjenengan ngelakonin kenceng taat dekat perintah Gusti Allah ben bisa nyewin segala bentuk larangan Gusti Allah. Mau ditanggarin di kelampi teh nyaman. Paling putih kelampina paling putih atena tak bisa. Obun sebegrumboh berarti orang je tak takut ke pangeran belum tentu. Ada saya tahu nih kah kecepa kau leban panjenengan. Orang mula takut dekat Gusti Allah. Atene saya takut dekat Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab saking takut dekat Gusti Allah dan kadang Sayyidina dalam atene Sayyidina Umar nekat terhendus tercium bau segosong Pak. Tak sekalian dukale para sahabat mereka ngeding dari badan Sayyidina Umar mereka bau gosong. Tanya ki bau dan apa nih ke Sayyidina Umar? Ternyata napa nikah bau na atene Sayyidina Umar dari takon ke Gusti Allah sampai gosong Pak. Ater benih tanda cinta ruwa benih. Enggak baru ruwa benih. Aten dulu Pak. Tak bisa seada orang bisa ngokor seberapa dalam hati ini kata Imam Ghazali, samudra yang tak bertepian, lautan yang tak bertepian, lautan yang sangat luas. Ane kekik bisa benda orang sekali bisa ngokor berapa dalam tasik, tapi sebisa ngokor dalam hati ini kesombong. Karena dalam hati ini kepada iman dekat Gusti Allah, benda rasa takut dekat Gusti Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap ngeding adzan Allahu akbar kelenger Allahu akbar Sayyidina Ali kelenger
Tanya ki mak bisa panjenengan kelenger wae Sayyidina Ali setiap mereng adzan, padahal sepopone Kanjeng Nabi mantone Gusti Kanjeng Nabi. Ki orang hebat derma Sayyidina Ali bin Abi Thalib kelenger ngeding adzan, apa dawuh beliau? Derma engkau tak kelenger, bagaimana mungkin engkau dia tak kelenger, engkau dia tak semaput ngeding panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah si Maha Agung, berarti panggilan untuk menghadap ke Gusti Allah. Orang semacam kata engkau sebanyak tu sanare pantas tak ngadep ke Gusti Allah. Orang semacam engkau rialah saya tak dirasa takut ke Gusti Allah, pantas tak engkau orang ngadep ke Gusti Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah kada orang-orang saya takut ke Gusti Allah, menyambut ajakan, menyambut hayya 'alas shalah, menyambut hayya 'alal falah. Tanda orang takut ke Gusti Allah. Jadi saya bersama selamat bene toronan Pak. Saya selamat bene jabatan. Saya selamat engki peneka takut ke Gusti Allah. Cara terus takwa ilmu. Tanpa ilmu tak bisa takut. Ilmu mun tak manfaat, tak bekal ilmu kelak ngajak takut ke Gusti Allah. Al-ilmu nafi' huwa al-ilmu alladhi yuaddi sahibahu ilal khawfi wal khasyah. Sing diarani ilmu sing manfaat gini ku ilmune walaupun setitik sekedi ilmune, tetapi ilmu niku ngejak-ngejak wedi marang Allah Subhanahu wa taala, gini ku ilmu sing manfaat. Saya bisa ngajak al khasyah ke Gusti Allah. Ilmu na tekak ngaji na lembele sare sekalian saumpama dia jadi kita kober 15 hari sekalian ini kadang-kadang ki alasan kepelengan oso mangin meriang bareng dikisi ojo oso ojo tambah banyak alasan namun ojo leduk kiseng kan ya mar. Tanpa ilmu tak bisa ring takut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini kesih bisa tahu, ilmu ini kesih bisa nonton untuk matakut ke Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama takut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ini kesih bisa meselamat. Fis sirri wal alaniyah, takon kelak benepolan banyak orang. Fis sirri wal alaniyah, baik BTBN ada orang pancet. Mempunyai orang semua husu suban nemu dompet ku tak kapeng dah madai semua husu aku dengan surban bereng lebat bereng mandi abang kang rebine dah mama panale rek pos makam pos bana. Ada orang banyak orang ni tak berubah ni, orang mula takut ke Gusti Allah fis sirri wal alaniyah. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbatana tabun al habib Abdul Haddad. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbatana dhikhu minar rijsi wad daran. Hendaklah kula dengan selalu takut dekat Allah Subhanahu wa taala bila fis sirri wal alan, baik pasar takut ke Gusti Allah, masjid takut ke Gusti Allah, banyak orang takut dekat Gusti Allah, BTBN dia takut dekat Gusti, ya dia takut. Tak polan beda CCTV kana burung sengi cuah takut temu. Lah sampean takut ada CCTV, takut temu ada Gusti Allah. Bener CCTV Pak, segala sisi atas, sisi bobo, sisi yadek, sisi budi, sisi kanan, sisi kacer, segala sisi ada tempat sebisa napa langalangin ilmu na Gusti Allah. Merkena sahabat yadek bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatun munjiat neka peringkat pertama yang dipeneka takon kau lebih panjenengan dekat Gusti Allah fis sirri wal alaniyah, baik bitibian otaba banyak orang qaddama quddima ten dinginaken opo asirru
ijen li anna taqwallah asirru apa asirru samar li anna taqwallaha karena sak temene wedi marang Gusti Allah fihi ing dalam asir iku a'la darajatin paling utawa luweh dukur-dukuri derajat pakada samar neke pakada tenimbang katon nah apa boy bon sodako sirri ane kegenjen lebih raja tenimbang sodako serang terangan sodako tu sirri tudfi'u ghadabar rabbi orang sak sodako sirri ane kebisa mate endek kebentune Gusti Allah keistimewaan sodako sirri sodako mun sekira tanang rias kanan ajulu tanang sekacir tak tahu berapa benyan siapa keluar di tanang sekanan ini kenyamanan sodako sirri seneng sodako sirri tak bate mun kawin sirri seneng kabeh dorong bongkana iya lah kadung camer amal takon ke Gusti Allah baik banyak orang ada orang fi sirri wal alaniyah pancet pada Pak beda orang ada orang ya takon ya dari apa orang apa jam nih kan tak bengal ngurangin tak bengal nambahin maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat subuh 2 rakaat tak bengal ngurangin tak bengal nambah nutu aki cok orang ahli salat dia ketakut dah ke Gusti Allah mending tak apa aja lejak dibedeti ada punya apa kok lah tak apa aja engki ya mun punya orang jujur mun tepan tade Pak mun tepan reng soki jujur tak gawo petoro NPC tabungan tak luang petoro NPC bangunan tak luang ada macam reng soki siapa toro apa potongan pas lepas nggak sambian deh baca apa tak ada pas epatore pesen tabungan huta syukur alhamdulillah bingung nyari tangan beri motor PC yang keberejek ke Pak epatore PC urunan dia Pak nah mereka nih sahabat kada di kanjeng Nabi takon kulman jenengan iya ada orang apa mau banyak orang coba tak coba keng paling kita kini derajat takut dekat Gusti Allah mau tak ada orang pancet pasar ya takut compok ya takut pada takon nah si nomor 2 sebisa selamat yang kita neka wal qasdu lan sedengan fil fakri ing dalam kefakiran wal ghina lan kesugihan ai tawassut tegesi sedengan fil ma'isyati ing dalam kehidupan bi alam yujawis gambari kelawan yen to orang ngeliwati napa niku fiha ing dalam ma'isyah napa terus nek sin apa ba al hadda bi alam yujawis kelawan sekiranya orang ngeliwati sapa si eman sapa si wong fiha ing dalam maisha orang ngeliwati al hadda ing watas wa radiyalan ridha sapa si eman bidzalika kelawan mengkono-mengkono maisha nomor 2 sebisa selamat ing kita nikah tawassut sedengan sedang-sedang saja ebek to aban melarat fil fakri wa fil ghina aban kebadaan melarat sedengan beda orang melarat dengan laki bulan melarat boleh melarat bayi ya macam-macam melarat lagi antelun apa ban ya bayan juga ban melarat deh ya kuat pacar orang melarat deh pacar repot aturan katik orang fakir nih Pak mun tak bersabar Pak banyak kafir Pak naudzubillah kadal fakru ayyakuna kufron nyaris orang se fakir nih kak banyakan se kafir ke pangeran arah sebab tak terima nah iya abek do saya kadari jawab kancan nyaman kapi pangeran macam tegen tayo cuma makin orang abek tak nemu era yo mek melolo can ya ke pangeran ngomek namun orang keberadaan fakir katek katonaki ke fakir na sambian sahabat ni bener yang soki kapi Pak banyak sahabat semelarat sampai orang-orang kafir ni kenyangka para kaum muslimin saat nikah saking nutuaki ci aban kele
tak melarat ngakureng soki. Menjaga diri tak sampai ngemis, tak sampai minta ada orang. Mun makin cok sebenarnya motor ngereyen ke arbuan BLT. Congok dak kecamatan, ceki sokir sebenarnya motor pelat merah, mikir minta sombong tak todus. Terus kocak yang melarat. Entar ke rumah sakit ya deh ya. Entar ke tinggi minta tanda tangan. Apa nyaman? Askes. Caben soki nyari askes. Ngocak ke anak saya ngaco mau nak cek di motor cok anak apa pak kok boleh nak daftar askes dia melarat tak tawasud mesti orang mau melarat nikah abak tadi laku ibu punya ibadah pak salah tadi laku gerjelenggeran pengkirim bawa oleh apa ngajak ku teh kitab berbungkus sompek gosnya lidah remajaran aja yang beri akal pikiran pengeran orang yang fakir tawassud fil fakir tak sampai tangecok tak sampai ngerampok tak sampai nipu tak sampai ngalak dinoreng nikah seorang orang sepaling kecintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang semelarat ke orang yang semelarat gelek ki gelem aja geaben jadi orang laki si afif jadi orang bini si afifah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala paling seneng de orang selesok nyari usaha nyari rezeki halal. Gusti Allah ini kebangga de orang setandi keng orang gelem usaha nyari rezeki halal. Lagi tawassut fil faqr wal ghina sedengan ebak to aban melarat ia tak ton ngaton lagi melarat tak ebak to aban soki tak terlalu sedang-sedang bu mentepaan soki mentepaan jauh wes mentepaan melarat bila nu kapi siapa doma cah iya doma kus doma lek doma cah tempat tadi mentepaan soki cek muka kaca motor aja lah ngebel tak ngebel motor beri tulisannya budi pak gagal miskin wah polan pajuh tanan ada tol beri tulisan gagal miskin tobuk lah titireng miskin je lah lebih lain ngakan kok gereng kok gelotok beri tulisan motor anyar plat merah gagal miskin bener enggak nih kawan bener akhirnya ya Allah Habib Abdurrahman orang yang ngajangan ini Habib Abdurrahman Ba'ali Keraksan sambian sandi motor gagal miskin kosot buang tulisna dan Habib dayeri mon reng soki tak tawassud tekerjet pajat anan reng melarat soki cek saking duritas atas soki biasa tak ton ngaton lagi sarung ngepir kau sesa biasa tak pakai gaya keng soki kulit sambiannya kan aduh legaya nador omong nabunta omong Bali ngomong Bali je banyak apa sih deh pak cek sepeda pancal pedal kare selaja sadel de kolen mau bunta Bali orang mon sesoki sekali tak pati banyak pedah tak pati banyak bokal abu tu ya don motor oreng banyak motor oreng sandi motor TV tak kira abu tu OTW lur, OTW dem maka keje. Setir ketandi no OTW. Mon reng soki ini ketawasud, tepan soki sedengan pak. Mon jatuh, orang neser. Benan bi orang soki pas jatuh, orang tak salut pak. Ada reng neser. Mereka Al Imam Ghazali yang kata Ihya ni kata bu. Fakullu ma kana 'indal wujudi ashha 'indahu wa aladha fa huwa 'indal faqdi adha wa amarra. Sesuatu apapun yang ketika dia tadi itu berada, ketika seseorang tersebut menjadi orang yang kaya raya, kemudian orang nikah merasakan kenikmatan, kelezatan sing gelopah aben bakal jatuh. Tangeren orang ini kata Imam Ghazali, kana indal faqdi adha wa amarra.
Tangeren orang ini mau jatuh pasti siap pasti sengsara. Cuk saking abon tuti pejabat keng pancet rasa rakyat, abon aroma sedeti rakyat walaupun pejabat. Mun nyalon tak dadi boleh biasa dan macam-macam abon biasa dadi rakyat walaupun dadi pejabat. Cuk saking sesoki gelek pancet aroma sering miskin, ring fakir walaupun soki rasa miskin, benian bi ring miskin rasa soki. Sesoki tetap aroma miskin. Cuk somo gua sesoki gelek miskin, lebih biasa ben orang banyak neser. Tapi ketika pejabat gelek lopa cak aban jatuh, mun tak dadi nyalon boleh orang ring ngocak tulat iku. Bodoh orang soki tepan soki aban tak dadi orang tawassut tak sedengan tak biasa. Mun pas jatuh melarat bah hidup berputar bah. Odik berputar bilon cerokeun setia koli banyak. Bilon soki setiap melarat banyak. Bilan kepesai cerikan tanda. Kepesai cerikan tanda. Mungkin kalah kau nyari pesai cerikan. Bener pesai tanda pesai cerikan. Monronyoro susun cerikan kalah lah. Dah pesai cerikan di tanda. Setia nyari pesai cerikan. Allah Subhanahu Wa Taala mampu membolak-balikan keadaan daripada seseorang mereka. Tapi mun sampai takdir reng tandi, reng melarat, pasaper, pabiasa. Cek sampai lah galak di noreng, cek sampai nipu, cek sampai senekah. Mun sampai takdir dari reng soki, pabiasa. Cek deg-deg. Oh, mun tepan ngeneng wis. Mun tepan ngeneng, mun tepan tak ngeneng, kur-kur-kuren. Tangeren orang ni kemun tepan soki, pas lop pecek melarat, mun aban jatuh, pasti sengsara. Tuti pejabat abon gue kawal ke borok ke timur. Aduh, pereng menyalon tak dadi pak. Ngisi bensin toron tibi. Neser jending ni neser tak tega. Makai coban lah. Bener lu sebener coban lah. Hari yo bilon montak mengkir pengawal soro nempak kok. Bukan. Demun kepur minta jalan hitang peteng rapa kan. Yang pada mejer pacet. Wow, orang suruhnya kok kabisat tokoh saja. Aduh nyalon boleh tak teti bilen gula ketinggal calon bupati tak teti. Ngisi bensin tibi nih pom bensin nih. Saya cuma kecok kok tak kini cetak gitu. Bener bilen saya mau tepan teti hajo orang yang tembak kabilan. Dabun Imam Ghazali, kullu ma kana 'indal wujudi ashha wa indahu ashha wa ladza kana 'indal faqdi adha wa amarra. Segala sesuatu yang ketika badan orang peneka ma'aban lupa, merasa nikmat, merasa lezat, kelupaan cek bekal jatuh aban. Maka orang ini dipastikan mentepan aban jatuh tepan tada. Biasa numpak motor pak, oh motor mewah, bungkuna mewah, pada bi bungkuna sambian mewah, mepet sawah. Pas asbedaan motor dek remah. Kan cek sian aja nih, cek saking bilang tepan sesogir wah masih sepedaan motor biasa, sepedaan pancal biasa, dek sabab ya padahal soki. Nyapa dereng tandi, ketemu bireng tadi, mau depan jatuh biasa orang nggak nikah, bon jadi biasa nggak nikah. Oleh karena itu nikah dalam perkara-perkara sebisa selamat napa at-tawassut sedengah. Apa mau sedengah insyaallah selamat. Tak terlalu, paham ini? Tak terlalu. Dan muka titik ilmu semanfaat. Lanceng nih, aku lagi banyak walimah. Bon. Sekone, insyaallah bentar muka titik ilmu semanfaat. Nak kaki oleh duan, perkara sebisa selamat, sangkun telok. Berarti ki banyak kebudi nih kan? Pertama kita nikah khusyatullah fisir wal alan, takut ada Gusti Allah keadaan ada orang atau banyak orang. Nomor dua kita nikah at-tawassut al-qasad, at-tawassut antara aban kelak sedengan bekto dadi orang semelarat atau dadi orang sesoki aban at-tawassut sedengan tak terlalu. Nah, at-tawassut fil faqr wal ghina, sedengan dalam kefakiran. Mun aban dadi fakiran ki sedengan, aban takdir dadi orang sesoki juga sedengan. Mantar muga dadi ilmu semanfaat.
barokah dunia akhirat dan muga dadi orang sing bisa nerema dek panduman-panduman Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.